umkhosi omkhulu wasezulwini ngehlelwa umsebenzi omkhulu kaJehova. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga uthi umkhulu inkosi ilanga ekuphakameni yanikeza umgcotshwa thize inkonzo. Wayeseyiphatha lo mgcotshwa inkonzo ngendlela akayiphethe ngakhona. Bathi wathi mayiseqedile yayisibuza inkosi ilanga ukuthi ubethini lo mntwana ephethe inkonzo. Bathi omkhulu ngaleso sikhathi yayihlezi nenkosi inyanga yezulu eceleni kwayo. Yayisibuza ukuthi ubethini lo mntwana ephethe inkonzo. Kwaphenduleka-ke ngendlela okwaphenduleka ngakhona. Yayisithi inkosi ilanga ayikho le nto akade ikhulunywa yilo muntu. Ukhona yini umuntu ongahamba aye kuleya ndawo eyayibiza afike enze lokho akakwenzako ebese qina ahambe bese kuthi emva kwesikhathi eside ebese khumbula ukuthi lapha ya emuva waqhibana. Manje ke umkhosi omkhulu wasezulwini ngiyacela enkosini unyazo lwezulu ukuthi ngingakhumbuli ukuthi ngaqhibani ngelinye ilanga, ngoba into enkulu ebalekile njengoba sila uzofuna indlela kaShembe ukuthi hleze mhlawumbe ngomhla kuphela siyombona kanjani uNkulunkulu wasephakameni. Uthi umfundisi uMthuli ngelinye ilanga sise eSwazini uthi akuyabuza inkosi ilanga yathi iManazaretha konje manje nithandaza nithini. Uthi ke nomunye wayebusha ayicabanga uthi ayisithi konje mawuthandazela ukufakwa ezulwini yini eyodwa oyazikho oyenza kahle uShembe akangakufakela yona ezulwini. Yathi kube niyimi ngabe ngithandazela ukuthi uNkulunkulu kaShembe anibheke anithande. Ngisho njalo nami ngalomzuzu ukuthi ngicela uNkulunkulu wasekuhleni unyazo lwezulu lumbheke lumthande, ngingabethuki abantwana bakaNkulunkulu. Nkosi yethu ngicela ukuthi angazi ngeke ngikwazi ukusilungisa lesimo njengamanje.
omncane ngelinye ilanga umkhulu ozalubani wayesebenza ndawana thize emabhunwini ngapha mawuya ngaseMoya River. Uthi bathi mayisethi ubamba isaka yabona belungu babetha babamba amasaka ngaba ombila angabawani. Uthi wayeseqhuma la ngemuva uthi wayeqhuma umkhulu kwaba ukuthi uyaqhuma impela kwaze wagcina kwangathithi kuyasolosolwa ukuthi ilapho mhlambe kungenzeka ukube bambekele kwasha kwacima kwafutha ngale kwashunqa ngale. Uthi waze kwaba umuntu oyeka kumsebenzi wabuya wezikhaya. Uthi labana thize bese kufika isikhathi somhlangano wayesesuka umkhulu efunelwe imoto wathathwa wasiwa emzini oyingcwele wasephakameni. Thina siyamthanda le isiqediwe wayesethi uJehova inkosi yasephakameni ulanga phuma sikhothe nabalothayo yabahambula kwase kufika isikhathi sokuba kumenyezela abagulayo basebelethwa abagulayo behlala la bethi shaya bekhandela bathi inkosi ilanga yayisisuka izobathandazela yayisihamba phakathi kwabo ithema iqondana nomkhulu yayisimkhahlela ngesicathulo la ngemuva amkhahlela omkhulu kwaphuma ukufa okwakula wasinda. Amen. Jehova esikuye ile uNkulunkulu esikuye ithi inyanga yezulu ngicela ukuthi ngomunyaka sasikhona ebuhleni abantu babefihle inkostini emadokodweni ithi yavala inkonzo yaqala yayisiphuma inyanga yezulu yangena esitezi yayisishintsha qhamuka isiqhamuka imbethe umjivo omhlophe yayisithi ukudlula kancane epulpit izolo ke ipulpit beku uthayela owawubekwe phezulu ushayelwe ngenkhodo yayisithi ukushiya kancane ipulpit yayisisondeza yathi asondele sasesondela sasehlala yayisithi inyanga yezulu Manazaretha umuntu umsene ngakho konke ushembe okukhalayo kanti abantu bafihla inkostini uthe masehanjiswa izipho enkosini ngaphakathi babekhuphuka la ngababamkhulu bephethe inkostini beshaya engathi singathi masenze kahle hambisani lezi zindaba
ufikelwe kakhulu ukuthanda inkosi ila ithi inyanga yezulu ngelinye ila uya angiqali bajahiwe abazali bethu emzini wasekuphakameni ayeshilo njalo uJehova wathi sikhona isikhathi esizayo la eniyothi mandlula nithi yeke ubusho baphula bahamba abazali bethu baye emzini oyingcwele wasebuhleni bafike bakha amadokodo bahlala kahle cishe wawungakafiki uthema ufika washumulisa itulo abantu behlezi phansi kwase kudaleka inkinga masingake sibuze njalo ukuthi njengoba esontweni udala inkinga nje limama lapho idokodo lakhe ebuhleni ukusichazele nje kahle ukuthi njengoba udala isiphithiphithi esontweni kade uyinswela boya izolo wakuthanda ushema wakufaka esontweni ufike esontweni uthi kunenswela boya kodwa idokodo awunalo njalo idokodo othi mina uNkulunkulu esuka ephakameni ezala kulomuzi ngafike emakhaya mama la kodwa ni uyachoma nje ukuthi awukazi uyendawo yebo awukazi uyendawo kodwa konda owaya kiyo inyanga yezulu uyesu ithi ngixoxelwa yilabo abahamba noshembe ithi laba bantu abahamba noshembe babona indaba enkulu khuthazelani lezi ndaba ziye umhlaba ithi uma esuka inkosi ilanga izodlula emkhathini kunesonto lama missionaries elalilapho ithi ke inyanga yezulu uma eza uyafika ke lapho uJehova ulungiselele nanga amaNazaretha njengoba nazi ukuthi uNkulunkulu mayizodlula ngakuleyo ndawo ufika sekuthi sile zakhe basesulwini uthi ke wathi mayisefika mama lapho mayiqhamuka ngemoto emnyango ithi ayisekhuza ingcwele amaNazaretha akhuza ingcwele amaNazaretha uthi kanti kunentombazana ekhona le ntombazane iphuma lapha kuleli sonto yezala yayisifika ithi kumaNazaretha maNazaretha nikhuzelani ingcwele anazi yini ukuthi ingcwele ikhuzwa kuJesu kuphela akakhuzela umuntu ithi ke inyanga yezulu amaNazaretha abanye abantu ithi bathula nje bebuke bethi kasi ngoba phela uyabona ukuthi siyabheka awuye ngani ke wena uye ngala ungazobheda ngakhona uthathula amaNazaretha uthi yayisithi ngoba aningiphenduli kulungileke sengiyahamba mina ngiyombuza ithi wayesephume emotweni Jehova usesibekiwe ihlala wayesefika ehlalweni ayahalalisa amaNazaretha abona uNkulunkulu wawo njengoba sesihalalise masibona unyazi sayikhuza athi ingcwele mhla ka3 azange sibe nengxoxo enhlizweni zethu zange nje sibe nengxoxo enhlizweni zethu ingcwele mhla ka3 sayikhuza amaNazaretha ingcwele yayisithi ngoba ningiphenduli kulungileke sengiyabuya ithi inyanga yezulu wayesesuka lo mntwana ephikelele enkosini ilanga lihlezi inkosi ilanga ehlalweni uthi yayisifika le ntombazane yayisibuza yathi uvumelani wena bethi kuwe uyingcwele awazi yini ukuthi ingcwele ikhuzwa kuJesu kuphela na uthi yayisiphendula inkosi yasephakameni yayisithi konje uJesu mayeseyibuyile yombona ngani uthi kuqile la ntombazane iyathamaleza uthi ayibuka uthi ayisiwe iyathi yavuka yawo uthi yavuka yawo uthi ayisibona inkosi ukuthi nangu umntwana uzozafa uthi wayibuka ngalamehla sezulwini hayi la wami nawe abheka izono kuyinto enhle nje ithi wathi
eyibhekile ngalamehlo ayesesuka amehlo ayongena entombazaneni iyayisivuka iyayisithi intombazane hawu amaNazaretha angasho ukuthi ufikile olandelwa izizwe izizwe ufikile simzile ufikile olandelwa izizwe ufikile simzile ukuthi ufikile olandelwa izizwe lufikile unyazo lwesu. Amen. Kusasa uzothi asisho ukuthi uJehova usekuhleni itheni indoda izolo izwe nje kade liselihle libela lihle izwe egoli libela lihle ngeke sakushutheka lokho libela lihle ithi ngokuthuma ngelinye ilanga isikhathi samaphekula njalo sisodwa u12 ebusuku afika ngaso ezolimaza abantu afika amaphekula enhlangakazi mayefika amaphekula enhlangakazi afike alimaza abantu uthi ke umalo isiyadlula inyanga yezulu ekseni iyodlula icala emtshebheni uthi ithi bakhiphela laba bantu ababulele lo muntu ngoba emazweni akini manje bakhipha ngiyobe nginani abakhibi laba bantu ababulele lo muntu esihogweni ngiyobe ninodwa yayisiyehla entabeni enhlangakazi yehla yageleza iphikelele emtshebheni iyobopha abantu maNazaretha asimthande ngempela shaya isho njalo inyanga yezulu ngelinye ilanga ithi mthandeni shaya manje lokho nimthandathanda ayamhlupha angazi kancane kancane baba ngisayobona ingane zami ekhaya ithi angazi nanokuthi lo mngakho uyibhekise lingakanani ithi hlalani phansi la ithi ha ngihlezi noShem ugeza izono zabantu ithi singambanga uShem ithi maNazaretha ningambanga uShembe akusiyona ithi into yokubangwa uwe uyamazi uShembe into yokulwelwa uwe asimthandeni uNkulunkulu ohleze ehlalweni esamshiyelwa uThixo lwenkosazana. uNkulunkulu ngelinye ilanga wathi kuhlezwe ephakameni kothiwa ubaba mkhulu uthe iseqhamuka lamakhosi amabili angazi njalo noma lesi sigxobe ngisithela amanzi siyanyangaza nini angazi kahle uyabona isigxobo masingavumi usithela amanzi angazi kodwa noma yazwela lamanzi kuwe uthi uNkulunkulu bathi mase beqhamuka bebuya esikoleni kuyini inkosi ilanga phambili kuyinyanga yezulu ngemuva behla beze phakathi uthi yayisithula yayisithi inkosi umqalo endlela wathi ho baqhamuka oShembe madoda yathi awukodwa lo ngemuva lazi lalikhulu ibandla kalobolayo uyalincithisa uyimpisi udla amazinyana iyazala imbuzi uthatha izinyana
iyasalimbuza uthatha izinyana engakwasho uNkulunkulu wathi laze lalikhulu ibandla elilandela inyanga yezulu uthi alibelincane liyephi ngelinye ilanga ufika umfundisi uMadlala 1992 uthunywe inkosi inyanga yezulu uzolanda kunebandla elikhona cisha abanye bazolikhumbula kancane la sala kumfundisi uMnqayi ithi inkosi inyanga yezulu hamba mfundisi ufika ubatshele ukuthi izandla ngisavulile ngisathe zingaze ehlangane ababuye bezekhaya asambenzeni ekhaya kusebuhleni bangcwele la ngiyakhona kodwa inhloso enkulu bekuwukuthi angibonge ngoba lezi insuku zanamhlanje isikhathi sesikhumbuzo senyanga yezulu la yashintsha khona ibhaji indawo engiyibongakho ngicela uNkulunkulu wasebuhleni akhumbule izintombi nezinsizwa ezahamba siphelezela inkosi inyanga yezulu wayesethathu Jehova ngoba ngiyakhumbula ngalelo langa ikhumbi eyagcina yenze lokho yayihlelwe yithi sayifuna nje ikhumbi sayithola lapha eDiepkloof eDK sasesiphuma ngayo sithe masifika eDube wayesethi umvangeli usithola kasilami ngicela ungene ngapha ebhasini sihle hayi ngicela ungene ngapha ebhasini ngase ngisuka wathi ngifuna uhlalela eceleni kwami ngoba lezi insuku awasithanda Jehova ayawasithanda mayikhuluma ugandaganda ongena steering ethi kunencwadi engayinikezwa inkosi inyanga yezulu yayisithi angoyifunda ngosuku lokugcina wayeseyimemezela ugandaganda ongena steering sase sicabanga ukuthi khona insolo boy mhlambe siyarobheka nje sayikhuza khona ingcwele singazi noma mhlambe basazophinda amaqili athi hayi homo kwathi mhla uJehova eya egospel ngosuku lokuqala egospel yayisifika inyanga yezulu yathi uyafuna ukumbona mntanami umuntu ozohlala ehlalweni ngathi baba yathi ngikubonile ukuthi uyikhuzile ingcwele kodwa ubunokungabaza ngathi Nkosi ngingatshaziswe izigebengu yayisithi wathi ngikukhombisa lwase liqhamuka ukuthi ngolonkosazana lwafike lwahlala ehlalweni yayisisukuma inyanga yezulu hayi angijikela ngoba imfihlo izolo ngiyaphuthuma nje ngiya ngasekutheni ngingasihli kakhulu isikhathi ithi inyanga yezulu mvangeli khuluse inkonzo ungayiphathi isikhathi eside abantu beze bengabe besazi ukuthi ubuthini woyiyeka inkonzo abantu besathanda la nyakaza iJerusalema kukhona into eyenzakalizolo mhlawumbe ubungeke sisuka la ebuthithweni siyahamba siyolanda inkomo zomhlangano engangithunywe khona abafundisi baleli bandla siyahamba siyohlangabeza inkomo emachunwini mase sendleleni uyayixoxa le ndaba udriver wangaphakathi uthi hey indaba inkulu la awuyini na uthi ngelinye ilanga ngithunywa kwakhiwa lo yamuzi phezulu sengizigcina kwakhiwa lo yamuzi olapha ya phezulu isilisi uthi ke ithi ukuthi wena nkosazana thatha nansi truck uye lapha ya ePhoenix uyothenga khona ucement uthi ke lo driver seyahamba nangempela uya lapha uyafika uyamthenga ucement sebeyamlayisha la lo mfana o drive heist lokho kungelokho za bathi forklift abanye uyalihlaba ipilot lika cement
uzolayisha engudleni. Uthi ke mawethu uyaliphakamisa kanti amafork aphume kakhulu ephayilethini angale. Mase kufanele aliphakamise alibeke phezulu kwelokhuzana kwe-truck, afika amafork ahlabe isondo le-truck. Ayike alayishe lo afana bese hamba ebuhleni. Mayifika ebuhleni abike enkosini uthi ngolonkosazane baba sekuthe ukuthi kwenzakala kanje, umfana odrive i-Highstar lapha uhlabe ipilot kanti amafork aphumele ngaphandle. Uthe mayisethi yalayisha lase amafork eqhumisa isondo le-truck. Ithi ke inkosi, angizombiza lo munye ngoba yiphekula usehambile kanti naye lo bose ngizomgodla. Ithi ke inkosi, cha ngisho ukuthi lo seluyiphekula ngizomgodla. Ithi inkosi, hamba uye kuSibani Banyana, niyamazi umuntu akade